frame osi wotie wonum kasa krampo no okonum adurawu wajai amen obi o ha oye depressed otie o kasa no ne ho ato no nti judge afi ko na wieye no yeda obi bia se omo boy productions mu nyina no yeda obi bia se judge Rabbi Nchirao na onkosoa ye tete man so ye betete man ya kasa kire emema ye besre sema enam ye judge so ene na badwafo so ba no afi ko na wie ye ntie na me anya tiefo kwa na mum ye mfa asem ne mobra se de be ya ebebo ya brabo judge Rabbi Nchirao difo ye tete man judge ye kasa kire emema e beti se odifo pokobra ana ka mbese metudum ba koma o toy ya amonye meso ya tu na ye mojo ewo na domo kasi botan hey Yesu Kristo de jejefo aye Rifo kani ana me to dabi betu na ye difo Ajinuti Yesu Kristo Jefo Hallelujah Aye Kali Dida Ya baso difo oni no nye e super for sa eye ya tete ma ja du ma ko ta mi to dimo no ne kwasem wo hu mi si ya obeka mi pose ba mi timi do pa me pose mbuta ne kwasem se ni paduan de e be ka se bia so pokobra nya papa ba makoma ne ma dwumu de me pose mpa yi eti me dwuma na me to na nya kwa na etiefo ya mo nyem so na be geti wo nyum to me to dwum wo so wo sere me wo so me no ne ye dwuma na nyum ehwiegu o to jeme so nyum ni hwiegu me na me je wo so eti me na me jajase basaya dom asase so ohini ni amada so wa sofuma me preme ni papa bi afi wei ye kodi bronya woni fi because what tejima me ba ho yo ye ba hu na ye da se ene obo adwuma ebo 6 na mo na ohini ni ye wura o ma hene adwuma wura dan kasa me na me mukura hye on ahofoma kuro ye ni eni gie de ye adwuma efa tese efe what the far near the far ye the munyina ase mo ba so ye da masi Ghana man in fact the way must say this Sompa Nkomo and Sompa Nkasa no ye da masi ye pa yakobon chamo judge ye da wase awie ye tiew ye ne man san ye ne ahwefo nyina eti wadawuruma ko wonim emayen yo Facebook instead ye nuanom amudi yachi ye fe ye dem wagwa ye ho pa Maglove Maggie ye Emilia Kofi na ekuyokon ofusua Esiedu Priscilla Nicholas Asante Joyce Tina Obapa Christy on nyina wom abena usua Jennifer Opoku Riles Cuisine ono so Jenny wom ai na fe Prophet Collins amo Nana Emma Efia Labi ono so ginem vida insia nana yere se watiri mo dema ono so ginem papa maya ma na yefe yesi aboa no ne ntakra ne ma ne yekese mo so mabo adwuma aboafo ya ne mo ye adwuma yi panel members ni producers maya de papa mo nka ho adwuma no yentimi nye na mo so ma ho den ne nkodene ya mo boa ya ye dia bedu sampempensoe no wo soro hu na makatu ya bedoso ni bresim enti ye ni aso papa nene ne ye beko ni freestyle ye tete ma ne akasa kire mehema no obi ya futua uvi se da wakoma so se wo de bebma na beboa no eno ne ye beye na me enra mi sua de wo ye nua ba Priscilla ni case no ni kuno na na yeboa waya de pa obai mi ye show ya na yese waba one ohin bi aba nanso ye wo framam ti oso sere okọ baabi ti ye breki ye kọ na wotwe mienu senne no ye ba start adwuma
obeba eti na na eboa me da ase pa se wodi obuo sei e dia mama konwa kesi na waba na enim se 2 weeks time no ye be kan ma bibia atodwa abrafin so ba ha ne abrafin ya na funu kurepie according to abrafin wo so ne laji na de odi todua ne di kura me said ti me maniska se wonko ye resume a na waba na me se o se fi se ye ka asem ye ka ase ba ko edi anini ti no alaji maniska onyem so na fu kurepie na me se abrafi wonyem o se a wonyem woni wa wo se laji nti ti abrafi die ehu nti ye di bronya ne wi a eno nso ena ye nua ba poma ene agurama case no enra na esenke kokonfo ba ho na ma ne mienu no sebe ku sebe son ba ko ekwa fichire ti na chesenya de ye betimi akọ ti obefiri mu no obefiri na fichi kom no na yenso ya breki enti ye ba case edi kan a ye bekoso na afei abranti ye kwasi DJ homeboy ene ne yire no masem no abiji papa no wabru kira yese be fredi enesi get tuntum ne wofa pese wo bem but ye gusuane ne edi nkobo se ye benya no na so no so pese oka asem ne bi se de esitie ti ye gusua ne no epusu enhoma se ye benya no na de ono so ewoka wasem no wo de ababedan judge wada etiefo ene ya wada na nra ade a yesua ene se wo hwe ye ba Priscilla ko ya bayo ane hochu na sika ene edi nanim akogena wade ye kan eme nipa ni bi e fresh ai be ma ne hu no no na wonim se otra dwom che ene ware no ma meti mi nipa ye twempana adwen ye de twempana no bebre nya sa adwen no mo de ware woni wo twempana eye soronko wo ware ohia na fe eko different level wo hu se abrabo no yimene ena ebebo ebra mo twempana de oni se bibia betimi asi ti ensem bi wo kora na fa no ti nipa bebre tumi kasa se ye wie ye na no be ma no wasesa ye me wade wie ya wasesa ane enti se adwene ya de twempana se wan hwe na wo de sa adwene na akowura wade mu a wo be mistake ema moma ye ninko ye kunu mu omo wefe ehia ye se wo pe wa wade ye dia obi be kasa on de mfa no ba me kasa kire wo ba ope na wade yi se wo hwe na wadwuma ebejiji wo wade mu a waduane a oba pa sore ntem ye waduane ye woku aduane fasisi ni ho na se nkola ba mu dia enu di enye yi ese wutimiti adwuma ni biso na nkola ne be ye priority ehwe wo ma oba ma be na be prense fa me bakotre adwum wo bra kola pon school akola no ke bia nkane ma me okra ofia ne class ni study teacher bi beba amna ye studies akola ne tidwom e pra na mo wansa ne nkola obe huom yada wo ma bre akola nka si ye dware no ne ama na diane adi na wada wotidwom e mentontom atu agu ne so be ma ne wo twempra no ne ba mem ti mu ana mo frese be ma ni nim se adwuma ho ya no sa tam no mo nwo no fa ni banko tena dwum wawo de bano na ko tena dwum be ma ne bonyo so enu ti ebetumi dia wale gu aba e ma mo ma ye kunu mu hia yen wo mo wefe e mema no o mo ti se ye ma ya wo mu ti se wonya be ma no wabotre na wo hihye ne niema wa wade na hoti ate no wa wani beje na yo ho se be wo ba wati turu mahua wo ye dwuma wo sika do so chen be ma ne de etu fa boga nye so ya ene ne wa ye wadwen se wo be yu bag green so e de afri be ma ne de e de akọ se wo no ye wadwen se wadwuma wo ye wo sika so ti wo fa boga nye so ade a no wa wadwen se o bag green so wo peja
ɛna hɔ yɛsan gyina hɔ yɛkɔ fie yɛkɔdi bronya waho ne die mu te sɛn maame waho ne die mu ɛte sɛn blaze anada so sia crossbar no so boko na ɛhyɛ watadeɛ no ase a ne turu mu ateɛ no yɛbɛdi bronya ti ada so sɛ crossbar so wobɔ roba yɛ a wode pepa wo ho no wohia mu no ɛte wo sɛn ɛmu bɔkyee wɔ fui ti wode wɔyɛ saa bɛdi bronya wobɛɛ seat no sɛdeɛ ɛyɛ dikadikadika sɛdeɛ egu asɔyɛ so no na bɛ na abɛsie usum yɛ na no usu atwitwam Ghana map no da bɛn ɛna wobɛyi ɛho sumyɛ no aho na to agu na wawi de hyɛm no de agu awiam na dɛm wayɛ hwam ti wae da wo dɛm nti wo ho tɔw ante yɛ ho yi bronye ba siesie wo ho yi wo moto amu nwin yi wa ha mu nwin twitwa amɔwere sɛ obɛkɔ nso epremafo nso de akoyɛ wo nsa no yɛ yibi nso a ɛno so obi ansi kwan wo so ni sika twitwa amɔwere yi wo moto amu nwin yi wa ya ase nwin na gare anka twadeɛ enkyea boɔ sɛ bi go nsuom na enyi wo ho pampan kakra yɛ wuti no kama ɛyɛ natural hurum na yɛ wadeɛ fine nighty ukofo suma ɛsɛn gibi dress yɛ set no mu no usu yɛ ɛhyɛ bi na dress so dodo ɛyɛ deɛ bɛ na yɛ wo ho yie serenkun ɔpɛ no aba ɛma nti metete bɛ sheet untimi nkɔyɛ pedicure fa boɔ ɛto adwaayɛ hwiw na ntini hwiw na murom na bɛma bi wɔ yɛ atafratafre once waso achi bon pa ya fansafo waso achi na hua waso achi bon udware a ti nyabotre ti na me so oba bi ahia franel de mo friend face towel no wadware awie no wafa franel no wo de abosem na kakra wo de afa waso achi de afa waso achi kama na watwitwire wo se twitwire wo se wa wi a wa pelistering bidia wo so wanum woni bia enya force na bronya bema no entimi mra wo na de be ya ka wo si yaje holidays bema wo fie oba wo fie ba bema ni dwane enkola diapers enkuraba dubaba gase ya ka mole esuo tam oh maame de wo ye ne nyefe je hu ye na bema na ni nka ho ye be wie bronya no obekas se na ware edese na mema ni pepre nye Ghana fo mema nye mema omtumi pie ya no kade a ha yen eti no de ayen sanom ana ode ye asem nye bibia wode ne safa o pechi no uturu mu la mu hobo wantumi anka abai wa bi so asi atwim e the body splash gu ne ho eti okoye o man sa so say no e wo sham wo so de che emole totobi emole a eburu abije nyeje ho mame na nu ho eti moma ye nyai na bronya ye fie nya ni kamese champo ye tete ma na ya kasa kire emema sof mame midase sof mame ene wiase ya yetie ye na nanom ye beto wo mo no se wo mo hie wo bia wo kwan so a so ya koda so ye panimu na wo mo chia enne se panimu chia akoda kura ni akoda no be ne krompo wonyi so brono bia ya beye busumi mienu nie mako no Santasi new site sof mami akoda ke to bi obehie obi na wo chia eye me wonwo papa awio anopa obi obehie obi na wo chia so nya brono nyina na etisa wo mo ya de pa na ne me kan se enne se wo ye abrantie wo ye ababa ye wadwen se wo trase aso onyankopon eni na yenyan se ne number sabasa ya ye flat no ese se ye kra ye ho ema ewurade na yenyan sana anantianante basabasa ma yenyan adwen se ewiase ya yetie ye nema bia na ye benya ekunu se ye jeja ye ho ama emema
say just ye bu abrabo boni bi ene be me ye nya kun da bi ye mto obo ase ne nhwe wonyankopon ne wonyame no ebe ye wo ya abrabo ne ye destined wo dia to ye sum no na ye jai san ne ma basa na wonyankopon no ankasa no obeye ama ye ebie mu so no ye hu se aware ya de bia esombo ye ntumrika enkowura awarem ye mfa age ena menyini ena na no obi adi mfie aduonum nson nyame kye nyankopon wa me na nyinsai 57 wo tumrika na wakwan yefa menyini na obi tese obi bi ba ye si apɛ na ohura bam no ete se bio kese waf kese ade bia se wakoma eprehwe wo bekom no na mfa hwe mraw tini ye kan se be me bi bo akwa mu mai mu ntie me amfa na ho ofe amfa na tenten ne gramo na amfa bushia ya wo firi mu se wo mu ska ho no mo me ne mo bia na wo risk ni pa wo kroma sei enso so na ye ko friends be bi ne kwa kodi ye na na etoma ne die enti me kan se bompa ye ne awurade ma wo bemma ya wo ne tra ya wo ni bagye madam fu ye nam ne gina wo nam ne di nkomo enam ne me so na wo fense wo ko ababruchire bemma ya wo ne tiakura wo ne nkomo chese aseta ne nkoyie eni so ko to awade bi mu sei a wo ni nteme nye arawo nko na ebeku wo enti emai eye so wo to bo ase na nye wadwen se me ne be ma ne da no be ware me wo ne da wo ware hu te wanya no pawie edi be na yamo no wa wom anti obe ware na ya dada asoro bia me ko ye program wo mu emre bi atwam e ma ne yo masade se aware function ware wo electric so still ya ware mo so no mo yes na anima respect yourself nanka do ni what you say kura wo ho ma wabusua wo ma me no papa no na ni mo nyam bi amra na munya na ya na mo ye no na wonya kro no so abu kunu bra wase you are not the head of the family no na ye friends awade ni ti emai ye hu se bebre ho ase na bro mo te hye be ma ase onyakopo wo hira be ma ne mpa ko awurade wo hira e che se wo do onyakopo asem so ene ye hanta no do wo hini minim se life bi na ye bo no a ye be se ye bo life so life anko ba bia o wetin abo life wase di wo fie enu mu bema won fa wo ye piao anu ti ni America ne se bronya so na eben ni abeba ne benya dia ma wo ememei mo mprafo no munya bibu ne bonam ko bo abontene munya bronya ebe mo ne mo yenum ni bronya mo fa ne ma ne mra fie na nkwada no wo mo ne nye ena oba wa afo ne yede ma obi aso mwate na do nyankopon ase se empokura wuti nkwam akokọ ne ma de ya wi ni funu no ya bre enu ti ne America ne se dawurade ase ne ma ne be ma obi aso mu na fa ya de papa ma fie nso nya akọ se ne jeje e ka no ma fie nya akọ na be me na timi aba ho na wo ma fie nya akọ na wo na apam no enne man dodo no de ya no ya kasa ya ne ye e de pam ye kunu ko abonten aduro bi ne ba bia ha obi so de aduro ba ji ukura aboso ne fasi aboso me yansa pe na aduro ne ba ye adwuma woni be yiye de beta echa aboso me yansa adunya adwuma bi ento ne ye e aduro onyankopon so beta wachi wonye ne me da ase mizo any 5G ne didi bro nya yi obisafo no unya bidi aka nwa na kwajo die misirewo na wo so efie nya ni ko fie be bia ye ton doko obenye bia we no emunti bia no bia apinfo nom doctor for nom Dr. Silas Nemu 0246270221 5G mizo ye ji ye ni aye kwa ye be nyina ye be je ayaresa ne kwasem ye 21st clinic na ekoso wo ye sciatica experts ye nkohoyi ti ye kwa ye be no no wakoho awo no ye wo 15 branches across Ghana uni be ma we have overseas say oboase cancel cortes sada enen crime so do me market 21st clinic na no sunyan cancer achiman yo 0540311311 sciatica experts 11 adisia mo wo sunyan ochina so mpache de na edumu so 7 pepepe na ma ye crado e wo night market sada enen kranza so memene da 7 na Ghana Commercial Bank building ni mo na mo so ma ye crado ye be kwa bro chire se Canada US Australia New Zealand ye express group obema visa tickets ene hotel reservations na obeya amount opese ukosua de ekoye ILTS SAT TOEFL ene ni anu meka ho ni na ye be ye amount 0249000448 express group akwentio herbal center people bi nom
emlantie du na ho de ne mra aye drama no aye nam papa ye mble say akwantu ba mesha no aye mukro wanu mu ato braye mu hawo hepatitis any typhoid akwantu ba ke candida syphilis gonorrhea chlamydia any trichomoniasis akwantu ba ke ko mesha no na ebua be manima ukoko sasabro empompo tipaye jowenje your labor runabouts asafo Dr. Sefren 0241296622 and it has so about clinic doctor and it has so no diabetes pressure pain stroke ama usaba kwa temperature usre awo mu hawo prayo mu hawo and it has so wo se oto afam aisela akwe mana gina ana se unufu so atwe aye no futinti ba kwa tuata so be mena gina ye wabu akwa mekru na kisa fitem junction wase Krupon farms edwada kopem emedan ye adwuma ifra no pa no mo chekopem menunum obeyo text bia wo pe 0243 649 115 we obo ene date wo mawi iti na chese yade bi wo ho a fakoda obo e ba na wo mawi promotion mami abe okunini mami abe wa bintoto ne unemu otu ase no obo mami abe mo nuru be ma waye mre ka hoen wo be ma yenko fibroid talk with you enye ma ayemukro eye abe etwo etwire otu ase okopuma woto braye ni sisi so ka ho syphilis abe prostate eba clinic sickle cell otu ase yetu awade asheda mami abe so no beto nchia hole in heart diabetes malaria obon surgery ye wa patrapa 0243 345 392 IBJ tetama ni akasa chere ma judge radin chirawo na mafutuo ne say managing our finances during Xmas season ekwan ya be fa so ahwe yesika sem obi anya ni sika no dia na abe chirefo wo mu say na abe chire ndi wo fa so ni sika judge we are bronya ebe no ye will be ho a sabio banifo ni mu kapre bi monataso enso obronika asemi say impulse buying ade bi obehunu bi owa kotobi no beto enie manu nso nya niema bi e hyede hia saa enso odne sika be kwakoto ye besre se ye woniema ehu hia pa se enemre mu a sika ho odin no obese u sika ewo ho ye wo ekabi o bi mbobo wo bronya imu a sebe emfaso bia enniso mesre eye se bronya asie wo ne wo yire ene o mambotimi apie kakra kwagimani but ye wo outing bi o ha eye unnecessary chese obiti Ghana krom ha program bia ekosu bia obekobi enso kapre monataso na ohwe January a say yesi January mo ya na bi mfeel say oh bosumi January de e wadodo ya na usika sem no asai ndi na hu say bosumi no e wa no na January say wo makadi wani mu a say wo financial status for the year nti ye besre say programs ahodo ebebe kromu de nanso your programs ni bi wo ho a ebi kura ye free shows ye betimi na abusua na pie akwaji ani wo saa kwan no so ebi mu kura sika na yetua no e wo fom hwe wo kase so na nwene wubuo na atimi aboa na judge we a bronya ebe ensanso koka mema bi ne ma bi mu ano ama sebe adoye a enni kwan se wo so mo ye ena mo ye obi ho sebe ensa kana no se ekimwa na ne botom sika nyina asa na ni beba no ho so no na odi acheche enti bronya ne be kwa wiye no na wama woni wa busua ayemobbo mesrew bronya ba yenhwe ye sika semu yie sade be ya afia ebesimu no enna kakra ye ho anim no se wu yi sika ka hu se school fees wo ho sika bi a wu yi e kwa abontene ka hu se light bill wo ho nanka sika bi a wu yi e kwa abontene akonhoma no wo be koso abo yentutu ye de na yie sade be ya afia ebesimu no ye financial status ebetimi aboaye nti se wu pia abonten na wo hwe se impulse buying bi na be ya o sika wo mobile money wallet no so no
yibi free so fa to sika korabia ATM card nso no obetimi de asie baabi na se okopie baabi na sika ni ho a enhye wo chenchena se to be judge wadawroma medema no asi first D4 yetema judge ni akasa kire mema ene ye both intervals technological and insense mwa judge da se yetema akasa kire mema de na midoko ene bre kwata jeye ni bre ene bre mwa ene bre emwa kura bra na no mesi ni bia ne wakora ye adwuma wotwi ni di ye no makasa no be so de be ma na nya hwe metue skara ma akora no but who say libya ni be ka no Allah who head who so good who atif lush who jama obi o no ye adwuma na ne sika be di ho no fa ne sika ede e ma no na nim fifiri libya fo chiri so obi o ye adwuma pa judge na obi ye adwuma be wie na ne sika be di ho na amfa man emwawo eni bre eni adwembone ne nam eni bre eni tro ne nam so ni nipa ni ye adwuma na de sika be mana na afiato ne ntoato a ena adwuma ne ko anyi ne ye ena de we no of form sentence ya sema to so na ohwa ko kirew bra obi mfifre na wudie no obi bre ena wudie no sister nipa na ne ye adwuma to bo ase ne de kakre bi ewo mo no fa man no no mfin shira mawo na enye de enyi gini nyina enwu botom fo nyina ko hye woyam ena obusua nim ebedum lebi no obi bre no ede wo hawo kese bebrewo abrat satam no na ne sika na wo ne jefo me nwie wutie me ma me ni papa efre suro besi na so an efom obi bia wo ne na ye adwuma obi bia wo ma na adwuma ye obi bia wasuma no wadawro ma ne de kakre wo mu no fadum no wate se obi adwuma woni libya fo na mo de kama libya fo wo president wie no obesusu wie wo die bi wo mbia se eye fa wo sika no odobo no anya fa su a adwuma na wo ye pepepe no wa check dia man tide bia no na sum dwuno wona nwene obi twoma ne yemu hye no o se oda wona makota twom kwa na ye mahye adwumboni wo tirim odin wo yisisifo wo ye pesem kumnya wo ye hantan ye nkanwasem ye mokyem so because of nipa no esika hye obotom batoso wanya adwuma ana ofa no waye sei ana on kwa kasem woyi ana on teno nya adwuma na bra na obre bra fa na so ne de ma no na nipa anu wei e kan hira esa aka no me obi aboa wo do akwa abrochire obi ama wo den atenem enkogie duro enva nko hye ho emma nipa bra wa bre no ono ne bre no enka mami enye saa wo de ma wo sehwe so waba kakra bi odi ma wono som ma woni so emu woni mre enkasa chinchira won fefie nyina mawo enkogie duro kogie fie no na fie nya wodia enye wona osiye mesrewo fa na de ma no sister ejapade na kuta wo no obi papa na ewuo anase obi mame na ewu na abedi ade janye moso no jai efie nya wodia wa mobra e mane hawo akoro nyini ya fesi wo twa akwa no wate enkase wo nyina wo de be ma no wagife na boso ebedum lebi na wo pa akora na kura ku no wagi enyem moso awujade wagi boso dodo be ma wagi boso dodo bra wagi boso dodo fana de ma no wa mobra nkoku nwa be meje pade hu se wa mobra na oku bia mobra ma wa enkopre unwa be mafie ho na unwa be ma no wo ma egu akire eti jani bra wei eye 2024 message am de ma wo se wo jani bra onyankopon no be nante ba se woni koso brade a onyankopon be ja 2023 misiro bebre ma woni mrade aduro yenom na tre ba ko na se je enia bidu kakra na eja wo nom se aduro wei ebe boa wo ensisi obi a emo obi a ho nche no emo obi ansu onyankopon bi hyewa obi hyewa any prayer difo akan na Alhaji Ismail Aboache won no ye GPIT for chairman Ashanti region papa ewie ya assalamu alaikum enra issue bi siwo emrom because ya de wo bishop ansa na ebe issue no na sa driver ni no ye kodi holidays iba na me ye ne ho adwuma asafo taxi station for amushe orange lacoste no abrante no di wo ho
ye twa picture wa fa nipa for de om frasafo e de om aba emrom onso mu lodu esrem cars bi ho oso obegi nipa ba ku bia for tesidi Jesus Christ na woji abaiwa ba ku for tesidi abaiwa ni su etu kwan tuwe kura ne ho nso ana o se ada na woje wa fa nipa for na woje ba ku fo bia woje me nkwa ba ku for tesidi o se ai ono no ne car no onye dropping a station car will lodu asembe na oni akola yi kan nipa ba akufo wo je ni 40 o se unu car ko ba ebo be ready ebo yi kire na mi gina ona me se eti pone ni edi sei 40 de kototai ba akufo no to no otua tai ne ka driver fo ye to petrol mu a ye nyina ye ka bi mam ye to petrol wa fo bi frasafo adini abamurom nipa fo woju opia for tesidi ye peti pro nyanti adrava fo fi so mkoko aso ebinom na za driver no me promise no se ye di pro nya wi a memena hu se embra e wo kana memena hu ni di wa me mo ni video ni picture wo me phone so memena hu se ye nsisi ni pasa na Ghana boni e do so dodo ye di pro nya wi a obehu ni picture said dasho na large small abuachi say Asante region una IGPRT for chairman say taxi for no wo mo esu wo masem a papa wi a me fro no mebusa wo say wo nyina so hye wase a de obi aye no no wa fa obi free asafo taxi station wo so no chairman e wo taxi station ho jini papa ko for the ne picture no wo me phone so ne din wo na me de ate ye be kwa kodi bro nyaba na fe ye ba ye de na to so eni bre ye de ensam ye nu nyina didi e me ma ne nso ye ka ne sei no ye a mo nche mo yere no made bro nyan be ma bi wo bi pa so o ma ne yere o de ba ko ma ne pra papa what is shame o ba ne so obi na ku ni bia wo so to bibi chana ense hwe de bia de da ho ni ye receive ye agigum bro nyan mame surprise ukun na tade ye che no miura etesai FTA fund for financial trading academy awia yi yesem wo sempa bebre mo de boa ama unemployment deficit na wo Ghana ha no ma bridge gap no na eyade a aso ye ni je ye fe si e show yi wo be ba be kasa so na babunu bi otifie se wonya dwuma anye no wo hu se we yakwanya me yentie o yo mama me da wase em se Ghana fo nyina tie mo no kwasem modwuma mu di e se de mo ya asofo no kwasem abo aka bushie bebrebe ya ye de abom bebrebe no nanka adwuma ho kora e bia nanka asem na nduru hase eni ntusi yesoso de ye de abo amabuna se de wa wie school o pe bibia ye ne nso onya bibi nye sa ankofo no ntina FTA fan ye de ye wo ho no na ye bota ya ne se ye betete sa ankrofo yi wona e bibia ye na o manya nimdie no kre wo de phone yi keke anase laptop fine ko Facebook no mo ko na face camera dabi YouTube ya mo ne na mo ye nheda face camera mo ade na nka wo mfa wo phone no ana wo laptop no ensua de na wo bewie no afi wo benya kakra bi e de ato enu nti ya yesa ye ba be kire wo se de wo besi a trade financial market wo de phone yi keke wo de ahwe ma yesa wo TikTok sa invest ka bi amro brana bra besua de enu ne pese wo kire mu sa financial trade no nti ye de ne se nyame adom a ye be ye seminar na se workshop 20th January pepepe ye be workshop e wo Kumasi Technical University Enkane SRC hall conference hall pepepe ye ba be kire kwan a wo do fun be di sa adwuma wi titia uwi a ya san ma usika wo de be de wo be san dia trade adwuma na ye be kire ye be san bo odwetri no kre na uwi a wasan di adwuma na mfaso na obenya no wa fomu kese pa na ye so amuno ye wi a ye tete ma betu ma ne fo ai ikodi bro nyamu ni ye huni ye say to mfre ye nsa frɛ ye nwa no ma e ma so betima di sa adwuma no kwasem ye mfa ye phone enye picture twa bebrebe no adoso pe bibi na sua no kre nti ye de no de ye ba betetew na ni gi sem ba ko nsa wo ni say program na se no nipa miensa a omo bedi kan no ye be che omo iPad free iPad a ye de softwares kama ye de
agusu enu ntini kwan so ba bunu bia atena fie we ya kwanya kese entana wo so ntimi nya hwe sa wo fon kwan dia wo so ba bi dia me fe kra na me nikana aseye no kra nyem no kra me gidi ni se mu wia mo be ma nipa no sika seed money sanfa trade no dia trade wo dia trade efa so no kra kese no una wo fa 80 ebi kra wo mu eye be 90% kra una wo fa o mpewi na opede ment na fie men se wa daage brabe sua de nimdie we de ye ka se covid bae no ebire bi du ne wo se ni partner dem no kra we so de emfa ho ni bebia wo bia utimi ye sa de we be kire we udu phone de ohia ye dai phone ni internet ana se laptop ni omunu wi a obetu mayo anefo ye kodi bronya ho sesie bra yiwie pe kwadwo nso bra so kwadwo nso be ma eni enkom eni di ya be aduma 20th January ani nyina na se nipa nyina motwi emra Kumase University Technical University SRC conference hall na ansa na obetime ba bi no adwuma de edi yenji sika yenje hwe odi ya obeya ne se koye website ne so yes www.ftafund.com simple ko register www.ftafund.com ko register odi abeya no e ho no kra yenji sika odi bra na betie de ye wo ede ma wo o pedwuma de mu ensem bia bisa obetimi afre 0249506601 country manager ura kan kama usu bajo mi ana beka say minimi nuanum bi think o so mo ba de bibi ntino o mo ntimi ama 0249506601 ana say 0248717388 0248717388 0546552867 and they said me kan no asofu dwuma na moye yeso kan bi so no ye bo ama nipa kan kwa akwa ani mu no so asofu dwuma ni bia na ye den mo so mo yi and it's na FTA fan ye nante se ankasa eno no dwuma die ni nyina ye be ka se Asante region ha na mo dia start ya na ha na ya cha se ja when you so bodama o sha se fifi ye wi Ashanti region ye be call regions aka no ye be call Greater Accra na ho so ya san akoto adwuma di kro na so ye den e wo ho ndi efiri ha de ye hwe se ye na ye nkrofo no omo bebo twi no mo do mo ho ahye adwuma di ne ye ba be di ni na ama bibia ye den akọ boko e de na Kenya amoma am kofa za de we bai se wi asemigidi se aman panyimfo nyina omo botan ne se nipa yebenya asumbi o wia no kwasem me sha so me kan ense me brebe wo ha ba manimu a enkananka oba na ba ma no adwuma bi eya enkan makora ekom ne nsam enkan ma ekom so de wa e madwembone ne ba otrim no kwasem bra be sunya de fa wo phone no be sunya de wo phone no laptop no ye be cho kwan be fa so a wo be 3D financial market bra e ma ohianti obi mfa wo nya akoa e ma bunu na enne nam basa ni nyina ye nyina ebetima ye menua ebi so ebetimi so ye obusuan enu ti danu dura kaneti ko se ko na wo so ko sunya de e ma ne ntina fie e ma ne me ye ade so anye de e ma bra na be sunya de mo ye adwuma de bi mo start awura mu a na se de di kan a ye de ebeni ebi a hyase em se nimdie no nye nimdie a ase akwa akiri kese enu kura titiri unti ne ye pese ye ye saa seminar no ana se workshop no obu a wate ho asem ne mu wa ampe ho asem anye de amuwa eda na ye be kyerem ni nyina kwan a wo be fa so a wo be ya e be ya wo memememememem ni titiri kwa ye wona e be ba o like o mo be bom odin wo mu nipa me nsen di kan ye che o mo iPad free ye the softwares kama e be ma dwumadi no aye mrama wo no ye de bi begusu amasankofo ni nyina sa dwumadi a mode atom ho so a sabri adwuma sem wa ye den Ghana e be bunu bi a menya dwuma nye na mo matwa ntoma e de asi mo kokoso a mo de boa e ma eni meme no sa emfa ne se mo si nipa no mfa so a obenya no mo de ne de 20 pe ene na mo woni na mo mfa so ne se na mo de mo akeke na mo pese mo de boa uyi mo ne free ko se de mo yi pa e ho ka bebre ba ma fe uyi mo ne free wa company na ankasa wo sika ye den e wo na de tense se ye doso a ena mfa so ne ye den e doso na wo wanya kese ndi na me ye se yeso so de de beboa community ne ye free mu no ebi ani ye nyanim de no ye mfa nsie na just corporate social responsibilities amoso mo de boa enu nti wo de ane se wo de bra
nanka wo phone yɛn ma wo sika da obi sɛ bra menkyerɛ wo de wo phone no bɛyɛ a di sika bɛbrɛ wa sɛ nipa kɔ ɔnyɛ ɔbɔne o bra wo deɛ sɛ bra aduane a obidi wo pɛ kora nɔpa wo ba mendidi bra bɛdidi bɛnum sususo ɛwɔ program ase na wei na kɔyɛ abɛɛfo sɛm no digital sɛm no obi a sɛbi obi wɔ kora afei na SHS ɔte obetimi ababi ana we no certificate bi da ho sɛ bi a graduate ɔma wie university ana sɛ bibi sa beba cho da certificate bi ya na sɛ wa wie masters o PhD wa wie SHS o obetimi ayɛ sa de wi den kra wo 15 years sɛ bi kura fo besua de yɛ sɛ ya de a ɛyɛ nimdeɛ so de wunyanya wi a obi a ntimi ngin fruit ɛno ne ade ba ko a ɛyɛ ayera wa ya hase ya yesu ana ya nkyerɛ sɛ sua bibi yɛ de ne yɛ book obetimi ayɛ doctor ni but obetimi asan trade financial market obetimi ayɛ nsantwere ni obetimi asan asua sɛ da wo si di wo phone no ebe trade financial market enti we de wo de ya na sɛ wo de beba yo aka kakra bi ne ebre na ebre date na mo ye program fa to jana sa fa telephone number to jana fe nya date no ɛyɛ 20th January 2024 20th January 2024 time no so ebe sessions mienu nipa na eba no dɔso wona e frɛ no dɔso enu nti ya chemu no first session no ɛyɛ awia dumienu ekopem na omiensa eno yɛ first session na awia na omiensa ensa ekopem no nsia no ya san yɛ second session ti wodi a obeya ne sɛ ko www.ftafund.com na ko register de wo so ya no ye njisika wodi a ne sɛ wodi bra beginim de no na efiri wo kono na wodi de ebe churu bia atu o telephone number me ba telephone number no a wo pinchirichiri mu a obinya no e 0249 506601 0249 506601 ana say 0248 717 388 0248 717 388 ora kanka mo usu edase so besra ebe wanim ebe banso omono ene ya wada ye tete ma na waje so se kasa kire me ma wate enti me ka ene ya wada ye tete ma ye kasa kire emema ye kodi bro nya wo no ye tufu ehunidie ede afutuo na ade ma awafu ene wo ma wo ma anka 40 bra ye ko holidays me ma simensia yo fakasa 6 minutes okay mo waya de dedi kan nwa na ote okasa metima ino kaka na mede ama wayade papa Ghana ade a ama ya kofom facette bra obi ni set na so oni mede no kwasem aboa pa ndie da na se obi anko next year ye bi simi obi bia wo bechen fe bia wo se mede na wa we de wo se akonya ni menwa ba medase se wo ma me kwanya yi na se dwume me ne wa ne start na bibi nti ne kiso bete ba ira mum ama ba ira mbo aso machine ti na no fa ba bi enye ye na ha na se do ba e de ne ba so o make an amanfo hu de nti ameka sa na de wo mu ni se aminwa bo hini ni hwe ye ka hu ni dia ahuni die ne shan buram obi fa ne se atale amahye makoto designer we oboa ne designer we wo de wasema bro hini ni ohini ni mikun yem sei ohini ni meyire yem sei hwe nipa ho bon papa ameka sa asem wo obi a otu obi wonim sa asem na ye ka no se won de wonim sei ye sei makoto supaku makoto kobi na bon nye no nipa ho bon nipa bon che bibia ti dem pese me ka kire ne bro nyan wa wade o pese so ewo dwumadie yisu ohini ni show yisu a wa buruchire obi tableje oba 7% enye papa edieni ne we free hefa uti aburuchire wo ba ya wo cent enye papa edieni odi free na koye wasa di free wa ba wa hu enkoye ba ma meka sembi wa wote ha ya wodi wo kunu asem wo kɔ me kunu aye mi sei enoma bebre ho no mu a ofo na friends ohini ni me meti ayi ho shanke ten esa ten na nje me ya ma me ga sembi me o mra sama meti ayi me fi ma dia me die pa o wiase aye me fe oba sabe ne ho sente sham me nua no me nimti ope awurade nyankopon oba ne ho sente hwam na de wo kura waka se wo ma ani kura tibi hwia
na bon abeda kote oba na kote hwia enti na buronyan ha obi be ye compare amount ye be break you ene tie e dress mu bon sa hwe oba bi ho no mu a o si dum kanea ene ma nye asem we edi tine dum kanea enye wasai the dress o ko dum kanea kwan ade na wo de ba be hia be man ekoyi edi tine dum kanea ye so bi koto ka ne bu odin wo se car no me different car ba na kwan nye enti wo sikenti wa ton car na wia wo di bedua wo lanche car na wia anya fe efe obi en wo se car na efe oba wase mo fe ohun onwam wonu nwa ehwam oba bi o sebi mpe o kisu na ye ohun ni ti ya ke kan o ye di nipa o wia na akoba amane a kire ohun ni mikrumpa ma wadi egu dabi yo huye ya na nipa bi fi se me ho ofe manim ya tadwa anya no o aboa kwakuo so mfa mu pre nu dabi mumu kwakuo na nim ohun ba ne kwa de anu te ne ye kase na nsem na masafo ba bi na me ne lady bi na ge bi dan kem convert na wo ohun ye nti no mia so na convert ne bobo wo se convertible ya bobo na kogu akire ge ne jon se hwe ba bi o te ke men kwa mi jafa na me se hwe ne kwa de nanka ne kwa de sam nkyerɛw buronyan ye bedi buronyan pese o re ho a di huni na be ma ne trafie ade pam be ma ba ko pa ma be ma free efi makasa se mo kyesa wo de waduane na me ye aduane ma no na me ye nkatekwan ma no na wremu nam nkwam de ma no wo obekọ wo me ye wrewre senti wo ho wrewre obekọ Ghana for me mentimi nka awura nyanko nanim wa ka asem yade bebre wo man wa mema ne huka ba ye ne mema no bebre ntimi nka sa na dane ne sare ene ma asem but wo ye ni ye be ye wo de ya no kre mama ka asem bi tama na mu wias me for ba bi na ne ho fe pa wo sho ba wi bi na me ma me nua kofra ne ba ye na ro ba yi the way ne mpokta city ne lex city na wo ba yi ba no wo sku wa hwe ne check na wo ba wo hwe de obi bia bi wo bi se me hu se me pen kwanfo wo ba bi na uso ko ya wo ha ovan ba unko ha anu ne unko ha ovan ma bro anu e different metro book ansa na mawu anu me kokro no so na ka ho odin ti ha ovan go ma ha ovan na dwe bekum no ma bo me hopo ti me ha ovan na me kwa me chana me dem na ye du ba bi a me fo obi me se ko ma ha aboa so e di da me pesa me kanya na se ready wo ba me ne ba ya 7 pradwasa me mo ni dinti mo bi na me mo me oba bie excuse me to say ne won brown ti asem wo ye ba oyale na me boniti na me mama enkoyie afini no fui eye kama ba me ko bia sia me de me safa enkoyie wo so nsai die enkoyie me nsa ne no ma akom me che robot hwe ma me gasa me cho me omra sa ma me nipa bia oba me ni wura dem a meke ho ahwia hwe abra wo hu ha ba ma bia fa sai ni nsua wo ba hwia na mo hwia na se enkoyie ka enfa nso mu wo oba na se ma enye so pena se na se otan no ye se ba bua ye kwan abe fa so ati bi ahwia kro oh sha de ne ye no bo se akwa bia na one ne yire nya asem a oba yi wase oba ma yi kwase a be ma ye ne ye de akoto mpanifu anim mpanifu afre oba yi ka se ta me moderate wa ne se wa be ja se me asem oba so na amanfo ye wo no oba yi da oba yi se won pene be ma yi se won pene akosi jai no oba yi da beto ye nim afedi wo de ne ko mo ko da na oba ya na dwobre na be ma ne tita yi ehwe tv no endo ben sha hwe big night ya na wo kekeka ni endo display papa bi agu no no kre akwankwati be ma tv se na de omo no oba yi hwe spray ye friend wo yire me ko ya omo ahini busam se na wo yire be na e wo ho na me se me pa cho man sra wo yire wo si spray na me kana me se bra apia wo pa cho minim se na display ye friend wo yire anu kura sa friend aduhwam na wodi bia gugu na oba man wo so mpene na wo kotire beti oba yi kotire bi na wo koto fade hwa ade a wo oba ho pa wodi yi be ma pa se oba wonne ti no wa ye obone no wo koto oba koto a ne ho akono kyan bibia koto fade a Jesus Christ na be man wo so mpene no ti company fo kodi asem
obaya so kwasia ana waka se matia wo mpanifo bam wo so mpene afi de koye dan wo so mpene ne aka che obaya na obayi wo mfi ne fie wonko kakra afi de oba no so hui wo te se wo a ene wo hye natal papa bi de aduhwam gu no ho ene obay bo na ti ya say transparent emu da ho edu me bia wo kunu se ne bufu a wo ba me ka cho to na ti papa to na ti emu da ho ne wo bay ni kunu ti ayi wo koto ese wo fa de se ba me so wo nsiamoa wo kyɛn kakra be no we na nya kɔhwɛ ne we no mkoda na obay di ka koda na opu no to ade a moto na ye no ano ɔde ha abra pa mu abra pa na kenye na wie ye ni sofo to kenye na wie ye ni unim na ekɔ wie asie oh mame kama oh ekɔ wie asie ene edi bronya ekɔ wie asie ade a me kama me no na nam aku kasa emabo me no na nam ekɔ wie asie na fe de be man ekɔ dae enso no na we so no ko dae na fe de aka asem oba ma wo so mpene se wo nsiamoa adedere no afa de wo nsiamoa obi a wo se be ma aka jo se wagimi nti wo nti ase no wo start na so be ma bi ati asa asem wo yi wo no yire tan na sentokwasi na se wo san akwa start free ni na ase wo da ho no wo de fa na ase na de ba wan kasa ne du na kokon wadu center na wo twonka tema wo de mi yawi ni ni mo ba na se ba ni bedu na ntose wo no pre malusu eno eso san fa plan foforo iti be made ne sa ba ya bedru baby odru baby no ba ntene Jimmy for ba no simpatwa emia Jimmy for ba ko no kan ye no on se wan tia se o ya ba ka Jimmy a che o se emia sata ma dedrew ha pe no sa ko next one afi no wa tra center ho no de ko na ba no ntose wo o se kwase ba no simpatwa emia ka wotia sienta mo mpanifu ani mu ka kwasa menja ne jini kan twa de make nyansa ahunidie ehia ye bedi bronya yo hunye mo draw so si fadato si ma wiamom ma hunye hwam ene roller yen ka se ko buti ko to ade a ne board ene bi gu trogo so efe fanson ene saban ka twade siesie ho no onu nye hwam pesti ye udwale ache udwale wasi wache wo yesa ma wo kura ko di ba bi dodo etu fo friends ohini wada o ma medusia medase omono kwakwa samwa na wote ne nka na busuafo ene yema omono yewo omun yengugu o mase yeyi sade na frim embelewafo ni wo ti akola ni benyini abai wo brom ne hu akono ni ni pedua ni skin bema ko be ne toa eti se magini bema be ne toa che magini na nane ya hu ne to se pacha wati awade ase no osu oko family frekurasi ba ni mo mati sei ya gukum no wa papa ndi ko kana wati agire hukume agire hukume wonu ana minen beda mo ebusia e ko computer so jedi aba omono kwakwa samwano no dwumadie mine ne frase na bibi nti ye ko computer so jedi aba Sompa yenya wo bi wo ha epese kona ni nikodi nkomo bapa epa chao etisen yo ewie ya Sompa Nkomo wa be chai yo mama ewie die mbesra mo anye bone emhwe mo breaki akọ last 2 weeks na me wa ha be donation on behalf of Malcolm say to September 22 oh September 22 sisters abo and no na asas mama great say me fa envelope imbra o de ba akọ na Mr. Sechampo so de ba akọ say mo fa ko di Christmas ye da o masi ni me ma no mu bewu yimu afim Mr. Champo na botre na yimi dia mama na ma ya sole mama cancer kaze pacho pastries so media me de bremo obapa pastries asafo ye de bremo say crew no nyina enje
mo friendly Christmas ya dase wati se nyumbe ewe de me ba ya dase pa na udi de say but you feel me Eva bi awadofo bi achi om na ma shout out e be di bronye na train baby a woni ma no ni pe bi a ya ba obi ye event bi no pe odesa me ma wakwanye yi ton ho kakra empacho midinchi abema menua awo US New Jersey Emily your friend baby akua na Andra omunyina wo New Jersey na mama me baako ma Rita eye ma komo say tutu ma me September tutu ma me ma Rita also New Jersey na me ma me oba pa pastry sasafo ye wo youngsters o de ko Amedia roundabout ne so no pacho eho na ubehu yen na oni eme say bi obi ye bibia obetimi a place orders me pacho wan ye for I fro a year programs bia ayo ye di pastry si bia okay ye ho say ye o numbers me pacho 0247 71 0074 good na 0243 45 Auntie Eva na mi shira wati bro nya de wanya ho adaje pa ti yenso ye beton ama Ghana fo ahu e ba joba pa pastry so ene mo de abeti mi table so 282 family huni mo no be de ni nyina e kwata chiman nya chips ni nyina chips nyina mi sabre family ba mi hare nya de mi jana woni pa kro no ene obesu ama utiati ye de kwata chiman September 22 sweetheart nyami shrapa o Facebook live no so afia ye kosimi ade bia ya koma so ade no erade onyema wo moma ye nko computer so edwedi mbra e pa jo mo veni sia hey ya beto ai shows na enim de ate akotomu a enu nti no computer so adwade ni yentimi mu nti maame betnase aha ojo ne ma okokoben omoso de pa mi top with fe maame ojo oso opeso pam ade ma me nti me ma na de na me di madwuma mu ntumai no wapam e disket fe nso asiase edi ama mi ojo nyami shraw papa pase wa ma me ho afisi na yanya birthdays ni free way me pa cho ye birthdays bi wa ha are you ready mama yenko we ye me na ye o su jesi happy birthday ame me na ye nyami shraw papa akoda no wo fe pa me na ye me na ye o su jesi nyami shraw abaya we su ohima Maria onu su di na woda ne ohima Maria odi na woda esren kwatenten onyame mobruhunu e de guso se firi yedim ekoyedim yento aso Mama Esther oye club member which your rest for the twamaye London your club members no oka ho bi Mama Esther entoma na ma Grace e de mane yen no 5 na di kan ba ni nua boy ene gide bae di Mama Esther nyame hira pa na wudi wa woda no ye ya pa ya ma so nyame nya wado ye bibrebe asana okay nen ye ko case number 1 Abigail Boatin complainants Sawaba Kumasi accused Mohammed Ibrahim waronso Sawaba Kumasi Pia Abigail umami show isu ame wo Bible me wo Quran me wo snap me wo kosia anybody a opede he hey ede na eba me sui wonte kasa na me kasa de me de kira hono de he na ope Bible okwanya sole ade san language bebe mu ana ano ya ede ukọ Pentecost peja Bible no kadi machi wate
kase me Abigail kase gum kase me Abigail mi kura Bible sa sama me ka no mi ntwantro mi twatro no kura nko a atro nko a no kura nko a atro nko a ye urade na we be na be me emu kwafia adwene nye urade boa me kaka hu me na boa me urade Mr. Champion monje ba abro mfiri ni semna makohie nkwanhie o semna abreho abi edi asem edi ne hawo pasho boy bi ana obehia me anadwo an me firi bi ebi na me ba ana osi me eti me ma ya na edi pa anyo omomobo osi me betena na moto ni ana me si me ni lo na firi na wo ba but me firi me first boyfriend ho na me ba dai hu me pasho se ba mo phone ma boy yarefo na ufuru boy foforo ho ba pasho say boy ni dia say bebre de gum ti me ka asem ni nyina metie na me pesem unya botere na o so ufuru boyfriend ho ba na obehia de o ka moto yi ene o se ye ne dai o se o pem o se me betinem na me se me fo sa kakakra na madudu fie me ko adwuma ana o se me ni lo alfa de me betinem me kwan na me se me ko me tie office ho no me side o me so na ye ba wati ye ba me pa cho kenjen nsu a emu da ho ya wono ma eboa we acid bi eni ye bodwuma ye dikadika pa potassium magnesium eno so ewom alkaline water eboa ma moje di afrisane yie siesie ni padua no ma ne nyina adeda na kwa mu kama so bi o ha wo no ma na niema na kenjen die nsu kroje kenjen na wo so wajibi na wanom wo pesa wo place order 0241 449 191 me pa chow said ye motse ye no FDA fund for wo ye seminar 20th January we ya brante me nyadwuma nya we ya kwanya obetimi de ho agim na wanya adwuma so aye enu nti kan ho na seminar yi usukobi wo se register is free www.ftafund.com and also be free can come with country manager 0249 506 601 Sarakoba Unisex entade paboa Sarakoba jewelries mema ho niema ema ho niema na me 3/4 black na na hemia ye de yeso mpache de enu ana na ema ho na me koto ne bo ne so dafom enti yemfa busua ni nyina nko wura akola benya ne de maami benya ne de papa ne benya ne de ye de ko tempo ye benya bi o na na ema Sarakoba ho wo swami on shell ni dia Michelle Ben Romo te ya eti friend was 0244 797 215 Sarakoba boutique Lydia Fashion Arena eniema papa fi brocade lace cotton lace kente mani mema ntafie tade bia pacho back eni de keka hu nyina nso ubenya bi ya wa hojo run about ade beba hospital no achi 0593 784 494 Ebi o se na ufiri boy hoba ene ye den kasa enti me fo ye ko dru eno se betra ni moto ye fie gate him ho no eno o ha me so opem go so me phone so ha me so opem no ena me se me ntumi eno se me wo boy na me send me buofu ni me boy ni tumi me pese me ne me boy na eja ano ha me so opem ana me so wo pe me dia wo pese o jime na be ana said na okuta me phone no se me phone ye ne fe ni to pese o se phone foforo ama me o pese o hwe me o pe me aware me na me so yo ma ti se wo be jime na be dia wo jime na be ano pa no wa friend no se de bi ye bokomo ti ye bokomo sa na tu abon no se
me to me go fie say me go bo gate ni ma omu bi say tu about me go da ne nche ano pa na me go fie ti me da me na ne ko dai na ko da ne nche patwa sada no na wo ko ya akobo gate ma abotu no na wo ne ma abrante no ko dai hey man auntie Abigail hey am I you are money at you we shia bema unim ni pepia wo boyfriend jaw wo buafu wose me wale ko to wa great motokim ana pragia patwa beg ya and of force me say na che moto bag ya aha no bi na oka na wankasa ufre wo ye deni patwa dada me so ya we said na wo ye deni wo ye deni patwa me ma mi ye mosi ni pepe ye gudusini na na ade Abigail boate pa boate na wo me ma mi fie aha abusuafo ye banya meche na yese ne nipa bi ye bookings person omuni ni hia unfortunately no because then Sompa de nti no omuni mi so omunya adwuma ti o ma mba ye pa mo chew abrochirefo amofre yesre mo obeye adwuma 4th January nti se obeti ase atwen ebeboa wo se wonti ase nso a ene lamina communicate na de se so ye bia onye na somdwe mra because pressure na mo de buy so no is too much akra no ko school na ye nim se no obeye adwuma but owa breaki eti obeye adwuma 4th January ye pa mo chew ti lamina mo ne communicate omo mo ba ha no pa ya ka cho matiase so omo betwen nyame die de wo pe ene wo ye so ne nyame be nante na wonti nyame ase a wo bebre BBC a chitum say bikra for your own good unti na BBC na ye nya abotre kakra why e pa mo che bebre abi ene ye dey patronti ne me twempena sa format no me nyeme no ana me de number no frefre no wonfa o twe na ho so o jam ana me de number ne me adwuma fo no frɛ no ka che ne se obabi ani ho onye nti me nyame kakra bi di asi ni nche me pese bi be yira obayi me na bre bombocrat case pedi so obaji bombocrat case ni washia bema mobro wate sew wonwene wo ho wako bema foforo na se wo de wo to no emu ya wo de pa wo se wo boy ya wo de obu afu washia obi di watena prakiam oso opew na mete ase menini twempana 4 months se wo de na asi de na hawo patro me nyeme ya no wone wanyem troma me se format me nyeme ya no twa troma me se me franya me na me so obisa me se me be franya me na me se metumi franya me so pe me dia na obe kire me nya me friend bi bia so be ware me ono ye kremoni patro eno si wonyem wie no si be franya me o si me franya me nti na me mo pe me ana me so me ka chen so ni me se me franya me ana obe pe me so obe pe me ne me nhye me hafi me bo me tiri ana o ha me se me ko yi o shall na won ma yafi me se me ko yi na me se me ye bi de ana wotatame ana me nwua me fra me nwua na me nwua ba ye ana o ka sa asem na me nwua se on ti ase so Sompa Nkomo de case bebe ti mi nyi ana me nwua kwoto no fo na o de me man o tu me da me nwua ne sa o ma me hwe de bia me so ya ma bre me kwoto nsuo na me didi kakra sa 2 months and a half ana wo ka tena me se ni moto na se nti o ko beebi e ko ye adwuma mame o case ni bombocratic abrante ne ye frɛ no mfama mempe 200 bi ma na fakote dia ndira ko ho me hate ne edi bro nya wi a waba na wasem no che se eye ma ho meti ade ne mayu a maba mo atwi sei wutini se o ye naive oni mu se na boy no pragia driver why na pampem rasta we twa rasta patro won twa rasta bia picture no way abija mo fato so yehwe be mani mo nyamfo sei na so ade na esa
Muhammad Ibrahim awasa waba wo fa no no so pe no okonyim wie ya wo so mfre nyame wo so hu ni suru ohun ba ya fi woni wukuni maame wukuni do onyim woni edi asem ya biji do onyim woni acha oh where do you to me say that will take advantage on her on peno usha branti ogina on pege eso ne na koda mo etidi na afia bi ana so akoye adwuma beebi e ba ma to mebo se me ma me nua no to me fo se akoye adwuma beebi ase wo be so odwane na me ka so odwane o ka kire me se adia o de bon paye no ye o be dwane me ane me be brawo me wo wi a me be hu se me be ayira wo mi nse me nya ana ma fin ana me ko ka kire me ma me nua ti me ko ka kire ma me nua no kasa kasa so ondwane into odada so okoye adwuma ba no okoye adwuma 2 weeks o ba fi anadwona ekobotu ofun ana o sa baaye ana be ka kire me se me ko to aduane bre no na me yar me mu ni nyina mmele wata ta me si me akoto aduane bre na wo na me won to kwa na me ji 11 cd me fa dukro mu kwa na so se me ko to aduane no bre no me be no yi nyama ni nyina aduane no the 50 cd cd ya to dem from o sha da kan sa ko to aduane bre no ba na aduane ba twa na me susu ano si me susu ko ye aduma obi ebi I call 1 month or me say onu na twi bag ya no na me say me kura me me friend won fa o kwa adwuma na so pese me ti me baby no so ti ne baby dia o ma me ska kakra na me friend didi o fi me friend me ma so ka sa kire no o to no for so you 3 days bi o be me 50 cedis ana me friend me ka che me say me to me bo so be hwe me wa so ne na ka sa ka na ma me we pa cho wa ti fusu kwai me say on pese me fa be wo say ma wo be dia man ana mama onu adada wo so ma me say dey mama mba ho enti wa onu ma wo be man wo ma me say me ma ho ma wo be man wa wo ba ma ne say akura wo ba ba ko ho onu na wo ni nyina wo nwe wo ho wa he ma ye ti say wo ene asikire wo de baba akwa ma wo ma me wa be kuma si be di pa wo ni boy foforo jai na wo nam kwa so na na gai ko ti bi si ni ba mai asachei alaji muntaka esia wo se me pewo wo se wa pana me di na chi wadwane ya jawo na me amemeti ane me hunu ba bi ho wo no a wukunu no wadwane me hunu ba bi ho ene ye frɛ no na wo mfa no ye tumufo na ba bi ote no wo kwa woni ho be show me kan me ma me se onu agase fa me bira ase wo sa dada me ma me na me ma me ati ase se o dada me ne buofu na me ma me so na me ko me me so pe so onu afa me bira so wo sisi mi wo dwane ya wo 3 mat wa dada so wo to ta kwa so kuma ase wo no abige wo na disen wo ba ma disen me ma me ewurade nyankopon edi asemuni bombo dying count ye kesi na tia kotomu hintie ni pa anwi ni hu sei ku edisei me hunu wa crew ana dutu nye no na meka wo ye wu sei wie ye no wa hunu me nyeme no me hunu so otwi no ko hwem no hwa me enti me nyeme me ntumi fa ndi na echi se obi otwi ni moto obetwem na he no oti me busa amaso oti staff na he na wo kwa ne wa na akoda no woni ne koda baby a me kwa no ho owo se kuro me wa sawaba na ze so kwa sawaba oni ho pecho wona wadwane ko no wadwane fini de ni mu kwa no ko wura na da fu de mi wo tafo me busa ze sawaba odi kwa oni ho biem me de busa picture na busa we de agire pragia association chairman ye de picture ko we pragia association chairman wo kuma se sawaba ye ko pe owura yi a wo da tv sui ti unyi se na nya sen
Anya 4 months, 3 weeks. Na ko hospital. Pecho me ko yen. Me stress, madam for me say o me chia me sika. I know me so my friend no hand so me man sika me nya 100 cedi. Me di 100 cedi no ko yen. Na me jabi didi. So daughter for me nyina se me yare me ha me nyina ye me ya. Me ntu me nya adwuma. Me friend a won fa. Me friend won fa na daughter for. It's other than mem we PD pony say. Other than mem PD pony say. Omo friend na won fa. Won fa. Ana me na first now ton day. Now ton day. Me to omo hwe me no om se me yare me to aduro man. Hey, first no now ton day dey na now ton. Drink a meat pie. Drink a meat pie. Hini meat pie. Edinkra. Patwa. No wajai. Patwa na menyam no me to me ye bet me jaye. Oh. Me kwa na me ha ye me. Oh ya. Me nya bi ndidi. Na ina woda. Me yasi. Boy ni dem one woda. Nemu boy na they say boy na kan ye ja woda mo. Na advance ni wa na betua. Me na tua. Watua. Baby a woda no tua ne se bosome. Patwa debi. Na utia ne say. Yenya no, yenya Ibrahim. Patwa me tua so 56. Na botre. Abrampa ene ewrade. Ene de ye adwuma wo, ye adwuma. Na na ya wani mum. Oh God. Ade ani ye ni wa aba. Mum eboa yen keke. Oh. Enti my picking nenyo na so kire wo no wa brampa ebusia tabita ene ye kwa akogye ayarehwe so full alarmment say prostate diabetes kidney infections sisi yade ni nyina ye tabita na ukua de bi o ye free screening e de ma wo no ma e wo diabetes ene prostate eba treatment massage ntwagu scan awodo de yenka e usoful alignment and crime Medina Firestone Food Bridge wa 0260196219 bro nyai e Boris B chicken ene ye di bedie akokọ anu nsuo no ede eye hihye woni pedra no we nye akokọ awo ne pan ye bia we organic anu nsuo na ede 16 kopim 12 kg Boris B akokọ sere akokọ nsa akokọ bo akokọ ta de den de mre wenya bi Bantama High Street Asawase Market Santasi Runabout Poku Trading Adum SG Share Body Junction 0544444453 Abishop 75 Yewo plot 17 Mrom Kumase Adishia Market Echi Enra Koshe Eniema ye ton che edigu yekom ye skawa de hye yensa ensoma ade kama ne bone so fufu eno ti baby a obi a ya obeye odis na odi abro 0598585219 Bishop Lawson Herbal Center Dr. Lawson wa virgin doctor wa bindodo wa ye dwuma finhye de onunu magigima abasobode bebre onim nuro eno nti se ye bema utedwe maye mre jaundice stroke doctor candida syphilis gonorrhea anase hepatitis nini nada diabetes pressure cholesterol no wosoro e ba be ku nini na abrahim doctor Lawson ediefro ninu pay ukokeu emromu a benya bi okng happydank misty Freddie Mens Sam and Co Colinac wonyina benya bi 0242133577 and 0248619999 munyenhia wo yo ye friend wa yo opekia mame ye abi lenya no Mr. Champion wo de mumrem na baya na sem no ate atomu a wo ye ho hwi ni wunnie na ye transfer se bi na okra ye ka kro no kra wote ase e na asem so no won ka ne yie e ma ye hu
enti no ne kan wo kan ne kasa no na enti nka wada roman ka woto nsa efre no a sie nya na enya no a na ka yatena se na ba bi a me nkoram ne ko kasa hello hello ti nana ya omuni ho hello oh already nyame hello Ibrahim Ibrahim Mr. Jampo Kasawai so mama ne wo kan de in fact sebio wa hwe no so yie na ne enwanwan se obi aye a wonni no wo hia no dakope hello Ibrahim hello Ibrahim hello Makati what's our friend Mr. Champo kasa yenya na ya connect no so na me kan say ababa ya wo no boyfriend akon na wo kofie na obi ahia wo a na chese watimi agya wo ho saa mi wa so no wo baako a wo maame na ehwe akoda yi tinka wo be di pay dey esen kam woni down hello naam Ibrahim ete ha Ibrahim na me no ka say what's that me pa cho Ibrahim na me no ka say Muhammad Ibrahim ni tacho we nya Ibrahim o sa yo ya da se baba ma uku number how dem house onye Ibrahim tieni me se champo anunti no ekwa ya ofa so ya odada no ya woni ne koda ye eche se wo fan fode che se wonye na dwen se woni no eba be bibi se bia wo pe na bibi etisa enti ekoko ba se wo fence wonye me no woni ko wo hu so ne nanyim o so ne wa nanyim o abrantie no nti we krampo no wonyi ni na ne e kan se se sof mami omoden na yenya no e wa ha se na bibi ye wo bia no enka yaka na se duru wo ko na se DNA na ye be ye no na won se ne ba na se so ye ne ba na nka ye hu na ne e ko idie asam ne kan no aye ade kaka e bombo krato e be pe 2 million bia mandiri case asole na we die nya fe na me kone nam sawaba akohwe Ibrahim a wo twi praje ye frɛ no so akomfa minkume ho bini mi de be si china wura wate akotum waba kola bai wa wo ba ko okurum wo be pepe bia di wa ha mu ho no so wo se won kantum na ba bie mu praje afo ne de be wo mama e de be wo mama wo himani yo members the hag for e anti age anti munka o chairman na na boatin ene events la no ne akose se wa no ne na na sasu kwa kupita yada mu nyina se maya de sada ena lendedu St Thomas London for maya dwuma ma apena Wendy Mike 1 Vidensia na na bre pokua owura kwadwo buo kuria do na na ekua Croydon na na ekua Peckham Margaret Asari Rama Bruni Esther Bapest and Odini birthday Juliana Josephine or Manchester Juliana Mr. Rebecca Mankwa or Cambridge and Afema Hannah and so what's on them and the munina say na mi amekuma Patricia Kweji wa Netherlands Sister Charlotte Manama Udro Shelley Lizzie Abra Doris Auntie Julie Kwakubuadu Sister Nana Grace Arthur Nanecha Sister Rose Patricia Portia Adwa Vida Charity Cynthia Gifty Sister Fosti Sewa Belgium Germany Sandro Sebonsu Unam Sardin Oba Fefe Nyami Wonshra Adwa Nshra Fina Onyami Wonshra Felicia Eni Lydia Adofo Maya Manayefe America Ma Millicent
wa ye logo no kama odi aba a what si kuo na mayen e wo New York wone nana mankwatia nana ewie mechiawo ma mili onso mechiawo enti no mi se champote ho na we no ofa no democrat case so ye yo bibia enye yi abrante no pese obefa yeso eni bebe ya wo nteka ye mompa ye nyano a na nkere no etrase na baba yi de se de no kura no wo hu no ho ba bia ogina ne na samra democrat ye meme yi di boni o wa hia wo bi nyame wo ho nakopon wo nhwe yie na nya ma nyina na ebu o kwase afi enwu di for bremo my boss ahora yango fom ebinum omonum asem wo fere kwase wo chika buto ma no na wo moto kura so do be ka che wo no ayawra wo sem na yem ya se ababa wa we no womre ana adwene so nhede nyiniye ana akwakobasa utunsu utunu wa ha musu ya wode emu ya wode wo ne wo boyfriend akọ a minute wo firi ho okọ no be de wasi ana dudu mienu wo wasi pragiem no do akọ fie say ade asent da ade problem say there's of my make us e be kakra maneko na echi no ba na yahwe because problem pa na afi because onantia na yase no ye bompa kwase nyame enso na yase mana ogonya problem woni mo so hwe na me woni mo so hwe kasa kra woni mka ana wasusu nhyede ntiasem wosusu bedi memechi ni nyina wa ha musu ye di kasa I love you no woni baby aduru I love you woni baby aduru enye easy it to yam emaba wo muti ye montumbo ase montumbo ase bedumre bi no boy no ye ono a o wa chada ono na wa chada sen na we de ba ko hwe ne se pragia chairman wo sa wa ba ye fa the picture ni ko hwe no ya the picture ni ba ko hwe no je ma ka chiro me see ebi no pragia for ebi no omunu mo asem wodi agroko na akroso de wo be se di wotem ene se ba ko ka chiro no hwe chike otutu chire akro yi maame kasa one ne kai wo wieye no obu maame ne se we ejimi for because akro ni mu mo amuni ma branche ya ni photo da so yes Mohammed Ibrahim yes remo woti praja sawaba wonu obi banyem wagane agya jini ne mako e di 50 series ato dia baba wa ne kom di wo su Sompa TV so yes remo na de nipa guo no onu na obetwa papa bi krache ne wo kuo no obetwa because mu oya akwa unim sesebi wotimi mane dadam fra no pa kopa nyumre anyumre na o mani ska kotodwan no ana asabe yi uniema ana be mama boni se ba otiri mu a eto abla bo be koye abla bo nkoye o na ye nka asam nche se nya problem na su wo ka se woni pedua woni ye no su de wo de ye na be mu onya problem ade na mu ye mane ma ye din sa wo sha babawa ene wo di ade na wo kodi no hye condom ade na wo kodi no hye condom na se wonye se wia wasa dada na koyi uniema togu hwedi akorai fa wo fem ni maame ni ya ni papa ni ya na busu ni ha. Hello Naam Mohammed naam ete say wuchi praja o sawaba ha enya na wuchi praja o sawaba no sawaba ni chupraga basi sake ni chupraga bi ye from Mohammed Ibrahim meboa Mohammed Ibrahim ye from Mohammed Ibrahim David bra ye from Mohammed Ibrahim hello kasa ni tie woni ma baba we be a friend Abigail ha woni ke be a friend Abigail hello Missy woni ke be a friend Abigail oh Abigail munyi fish me pe why not you say money no obedi me so me kumi ho ti ya de ne picture no be ko ho so mo association chama eti be ko ho maame friend no wuku no kasa friend no mla why wo se wo de na banti kasa kasa Petro
boy bi na ka che me so pe me awa kasa se Ibrahim mra for boyfriend no friend no one bra yeah na wote ne no aye ono a ta so di o ka na ma ti wanti ma so ne me so aye ma so nye that ni pa ka sa la ye wa so nye eso wa ha mu die ehye me so nya frɛ me maame ɛna o nyina ka asɛm na akyerɛ m o nyina ti me ase pa to papa me tumi twatro obi an ka se hu twatro na de ye me ya ne se wo yale na wo nwene wo ho me yare me wani me nyina ye me ya ni me ya se ye me ya ura me tumi na tententa nyame betua ni pa bi ka o Ibrahim sira ni fon so frɛ no pa na cho wo mi ami na o yira na obi bi te kore o yire oni yire no ba fufuru pena and o de share dance say on ne pena na ja but ne pena so atwatoro ama no no say me friend di na tem na me so me ka che ne say me di na tem na wo friend imprano o say wo friend imprano me so me friend bu say na stress say na me te say me say o so nya ni paketwa no so wo tumi friend e kasa kokunto kwa nyina kura de senfo bia na so asi ho sebi utimi twekura kontokwa obi asebi wo so wo ye silence no cho ono se my friend empna ye timi boafu na me so me friend empna no but ono na de ne number 2 me phone o me so omuni mu no but number ni wo me phone molo papa se obebo ni mu no wasaba wo so ni boy no wo twi praje wo nim ni pa papa we dey fra ni ma obeti bibia ye no mo ojafo so sia nani me ya ne papa nkasa yo mo me ya ne papa moro nkasa mo ma ya ne papa moro nkasa papa moro mu nyina mo kai papa na obi kodi na tem na o ma nani fra ye no ono no wafre no wo so ni mu boy wo sawaba ti se wa amaye hu na wo betisi bibia gu ne so papa we dey ka tie de akoso Ghana no agire niema bi se bam we nya ne hwe no ama ne hwa aye be sei wo ma ne hwa hu no Ibrahim hello baba Ibrahim ma pete ma dina frena ma na betise ya baba woni mu no ma dina frena ma na betise ya baba frena ma ye na sem na awire ho baba moro baba yesrew boa yen me wa tibin ka obojo na betise ya ene baba yesrew frene ma yen ma friend betise ya ai mude munya o so be freno baba frene ma yen baba moro ndi for kasa baba moro so be frene ma judge ye papa se na yeda na se pa ewiase se de be judge ka de ni pegu no ni pa betwa be ma wo ti wiase we edum le bi na wano achia edum le bi na brabo ni nkoye edum le bi na wakasa wasasa baba edum le bi na usi na de ko ishedum ni adan na wo di we ko ishedum ni adan adam ma me be ifo owura fi ni bia wo ni ye ba bia wo ni gu ye no obi kwansem o obi pretim obi mobro woni na woni na konyinsɛ no owie no wo dwane agya no 50 cedis bema 50 cedis yɛ de mo ba na wona mo 50 cedis na de bobra ɛkyɛ wo 50 cedis yɛ hyɛ wo so 50 cedis bra hwɛ obema ni ye na wiase yɛ mun nyɛ ni panya ni bon kwase o obi ona bu ni kwase wo nyi obi support no wonya nkopɔ ɛni ni pa be because wo yɛ fo na so nyɛ wonim kasa because dana he musu de ye na sabio se won wo ye mobroni obakuma se ana okosha prajani eto onim se obitima hwe no ni gidi ye eno no akaja bone bia obia no nya bone but wadwene a wodwen ye eni susu bone a usu ye no ana amna ko bie sei sabi ababa uhwe na aka no nya tan ada emum kura no ye onkofo a ye cheda woli wo mu mini obi a ba fine na no ye be ya wa ba fine a ye ofre yi ba ye judge nyamya da wo ma wa wo ma eso so so obia ne nsem we wonu ya
waje hwe wo kode ko nya obi a sabi ne ho twa krokrowa wo sia ne ko manajo ana be ma so de na de ko wom bra wo ba gina bia kete anya sa wo so be ma no e be ko off wo nya bibia fam no bi uda ai baba mo lo ya ji so en sama asisi ya no ama ne sure now ne setie ni oh awurade dende Nigeria ni two it is all tabilo se bon hanu ne to bom na na maboabo na wo seseska o na beto pega na se mrika twere se o jona so ha mabo a mrika force wa so oh ini pe di bon je kese nchiri nyonom ye ko di bronya ye ko si afefoforo 2024 be se wo ye di ko so an wo yo bi ba sei wo be se woni manyam ko epeja an wo yo bi ba sei bra wo hwe ni o do no man wo katum that's hwe yi yo mama si ya wie me chiao why say ne wampa hwe ya mame enso ka nyame aye madrum menya ina eni bi aguso de mani tozo anke no be ma be de nkukwafuo mu na aba eti wo mama me chiao ne wo ma bo afimu nyina ma yadwuma mama si wahye matade ya from January ya bepem sabre abaya nyame hira wate na emom no ai machine no sua we ni bi ka ho electric no yedum light ya no wadwuma boko ti sua kari nye sanso de abai wa bro nye sika na wo je no fa bi ko to generator obi na fe di asembim petro to na ni opesi simu da peti konwin ti mesrew ma me bayi wa yard mo na baso from January to December ma me si apam ma ne nyina monfa nura obi frebu sa me se me si ma me si ne pam ne ma no be ma wo eye no kra na me so eye no kra kotoko janshi did you for ya now the number na to mama ye ablam perform phone ma me na me fa kwan su ye kodi bronya o se ade akunfia me otoso na itachi mama he one ne hema na ne fia brefi koto modi hie me mama official pa kwan soronkoso na na Steven akunfia me onchiama na na nso me mo official pa kwan soronkoso na ese wabonsu onso me chiao ewie kwan soronkoso mi ame papa na Franketi atwafo ai odudu obribie nana nyame shiraw pa onyame onshiraw ono odoyire obapa na womi ena fe chema musa nanu yanti asempa techi mama ne Professor Christopher me yakunfi enana enkan ahene mahe ni fiase mane baba akokra fe mu ahwere ne nkwa enti yemane hyede ne yakọ onyame begina nachi na ne wahwere nyina nso ne setumi aka me maame no amu yatachi ma nyina da ewie me mama official pa kwan soronkoso me maame akwa tachwa Mandela one ne ma me chia me maame ante mage sunyani station Margaret Aframa ono so me chia no kwan soronkoso na femi amase ai mase Josephine Abrifa ata antenso me mo official pa na fe Trinity me kofo nyina yehu animochi yehu anhyiram obapa medu one ni kun na ye boa Foster afishia pakese panso enkomam ye mie la hintum mama si number ready buba mama si number mama si number ne mampacho one ne ma kosia Aisha na mihyiram wate kola ye na abawa onso obodwuma panya koponham ipacho 0543 370 005 0543 370 005 mama si kumase swami kotoko wadawroma epamacho obabia kopa ne niema ho na woni bejepa 05519319 asabre ye bia homa no atum bombocrat case ne de mi be wie na so to na to hello good afternoon din baby akasefri so fam kasefri tafo e fa ma aduna ma yeti de ma no mo na so pa mo na so why good afternoon hello hello Machodin baby akasefri me kada vile bias yenti ai na mano anya papa ayaza mo pe be de no 05559319310548931931 hello udini baby akasefri hello yes Machodin baby akasefri
Mikasafi wusu breku. Yenti o. We dey mesra say be ma no. Mo sakana mo twi na so ye pa mame. Because bonipa no we do be yare for say what you na so na nyim no we twan ye ja no. Mo twi na so. That's it. Two. Hello. Hello. Oh, you've moved fra. Yeah, I'm on move kakra. Na mo tie mo. Shimudi. Hello. Mo sene mo amunya na de. La jimudi papa mo jira mo na so. Na men fa mo ko be asu dwem na mo se be ma ni mo maye. Gaba. Hello. Hello, din baby akase free. Me ba cho me de Benita mo a me kan se free. Yenti o. Ewie dia mo tu ye pa titu ye me de na e te be na no ma na. What you for? Enyo ma me nko ana se o tu for ye. Do na na mo bin se kenti na o tu ba ba. Na o dia na o tu dia for da me da ma Mama watch more than me mamma na ya Anglican. Amado Kimichiao, Sister Amado Bia, me mammy at Brago, I was in Timabuaje, a Fiji watch, amen, son and ama. Minia from Poma, Modama Jatum, Makuma Koshara Quaota Tezas, was on Saba Quai Salata forward. Minia de Ganga Sierra Wam ye. One ma. Michiamo Tezas phone na. Yachamo, hello. Hello. Udin baby akase free. Okay, just from issue. Yenti o. We should program is more than you can Ghana house. Mama friend. Now we do Mama constitution of the family. More in demand. Mama lo beti ade me guni so. Na fe yedra betra so mpanko mo so pacho. Hello. Honey. Udin baby akase free. Make us free. Aboso. Yenti o. Pacho. Oba ebe ma no. Mo se na ro mo fa no mo nche no ka. Ye da si. Kiba cha mo na se bi no alaba. Ayo mun kan kira no. Ye pe no. Ochi ka alaba. Ochi pragia. Okada. Ai. Alaba. Last 3 weeks ko bi hu no. Enche bia na je maami bi ba ede envelope bra yen September 22 or America obey madoye sika ewo mu no menti anokra me de ma wate maami je this a champ of farmer no je sika ewo mu pa bra wanim na kasa woni mu kasa manyi film woni mu kasa me dase eh wonso wasem ide ya asem ohu hwa wo ye wate dwene wo ho wate wo ye yalefo nyesa mema be fa advantage otibia no no ma yusu basa wate fisika no na fa bi ko hospital na fa bi ko didi na yen ko holidays ni mra ye ba bra na yen ko hwen sawate so mama me jana nemu adawase ade ya afenso wa ye abro so kra awrade nsaw na ade ya ye de abeche wo wantia no watam ne nyina de amma no onyankopon ne de wa kuma so bia bronya brei awrade wonyama wate do da no abompa ye ama no wate ni penya no be yese wate nka kire won you dem try calls hello one hello udin baby akase free me was from Instagram calculate this here yenti we so money dem and dem munya na mo fa ni tumo a wicked person pa a wicked person munya na mo fa ni tumo college na fi what's what catch you say okota krade Abigail brown catch you say okota krade
One can't you know? The fire course, Mammy again, and I do not touch it. Hello? Hello? And ma yali say Sunni, I am Mudewa. I am Mudewa. A mumu funny, I am Mudewa. Oh, yeah, hello. What is it? What the kind of hello? Hello? Hello, meet you. Good afternoon. Afternoon. That's all, Beman, the moon, and one kind of one telephone. Yo, what friends is here? About 2 months. What's your attack, Radiba, boy? Yo, hello? Hello? Then I bet you more, you would be my brother. The chin is upon you. A man is so many. Sabi, Aquada was Swissia, who be do pa. Sabinka, I am with your foul bay. What chin, wow, Bakudinama, mammy was seen for Sue. Etika, be a Piamudia foul bay. As we move from my Sabi, and yet, Jamai. What can I? We be him. Bushman. Hello? Hello? Good afternoon. I mean, I was saying again. We didn't baby. Amen. I'm a young lady. And nothing to do. In a young man, one young one, you're not going to be a woman of a good young come on. Well, that's more tutu. September 22, we see Kano. Yadi aye Juma won't your soon shrine in Ambra or what? Hello. Hello. But you didn't baby, I can say free. Mammy, sir, when would my phone? Yajo sodo to me. Mammy, sir, you come when you say, Kakao, they are doing me. I could have you to I could have any him. Can you hold it to now? Said Sunday night, you know about me. Papa, me so my breaking me coquemicum. Papa, no, dear Sabi, what to me who bear my tenant, Prajama, and Judu, and any Cordano, and any Dapa. Well, you know about why I'm out this big. Oh, and any Dao. So I quite watching it on one of them. Hello? Hello? But you didn't baby, I can say free. If I your friend man be, no, I'm doing a dependent man at the bow. Yo, man, be me that's the brain. Then when I get much sooner, who find into the Panamotion and yeah, no one show about. You have a last corner. Hello? Ebusia, ye dear see. If free January, na more dear one for fear boy, any a dinner ye breaky. Unyamin no mwati, I refer near TF. Mwamu ya woman numbers in the Becos way did ye home como. Natafo Doctor Sewa Donko. Wabaku quadru for one ye de woko. Tafo Wabanwa Doctor Sewa Donko. One Sansa Wabawu mua. And ye, ya so me manashe. Wait ye, dear man and so. Ebeko, woman empowerment. Me, Majesta Antoquano. Meko, Edim Kunim. A friend of Hinini. Dr. Matthew Poku Prempe, what is she banapoku? Mix your way. Yay! Number 2, a bebum, inshallah. Yes, sorry. Sorry, Abigail. Ni kwao odi enijie ni mkansha abura bomu afutu nyamsumu ani daso ade enijie bro ni panyina Sompa ebe sunima Sompa TV yabo Sompa Sunima All of it in to Sompa Fatu Sompa TV Na ya wani pama o Na unu huarada Ifisa kudie munsemo ubenya Aberabu munsemo ubenya Namsumu munsemo ubenya Anijie munsemo
sam ubenya enyumpana kakuma ubenya yamai muwa manyosam ubenya osumpa dibra ubenya ubenya ningina ubenya Sompa TV Dabana papini su Sompa die Ema kefia pa Onutimbi epue Opue ya wampue ni kwao Odi enijia ni mkanshe Apura bomu wa futu Nyamsumu wani daso Ede enijia biro ni penyina Sompaba Ebe sunima Sompa FM 93.1 Sompaba Ebe sunima